su he ki o e mau mo ui a fio mai ka ma whai tuku pā te matau ka ve o tu utu uni ma te a ki pe ki o ua e kisi hoa mo huke lesi o mi haiwi ke toko ni mai te maui kuna e tau o heli ta ulu afi e tau o ka whai si sume kua lawa o ofa o whane whai ki e pala ku whai te maui o mama ai a fiona no fo o tani o ngā i wheka e kisi hoa mo huke lesi o mi haiwi ke toko ni mai te maui kuna e tau o heli ta ulu afi e tau o ka whai Ke tau lotu, o tō mathematic mau whawhetai e aho, mo whakakoloa, pe whakatai, whenga maari e mo ui, ma onu mai ke talanoa, pe ako i ho wholofola, pa koe mau lotu, pa koe mau tui i, te rea e wholofola, pe ho wholofola, a tānaki e mau ngai ngesi i pūni, ko ngā koe pirikimi e ko mau whai, me whanonga ko mau whai he māmani, ko ni koe mau amanaki, ke mo i tā ngāta, ko mea o whawhungani a whiona mā ki mau tō, mau lotu mau hui, wa whau sisu Christ, ko mau whamoui, he meni. Tapu ki he a whia o toai ha tau loto ngāpu, ko kore peke u whanga i pe ngai whakatapu, tō a whakiat pa me tau prokalama, aga toi tapu whakawiki, ai ngahi platform e tau pe mo koe sisu, ka tā e pe ai whainga maari, ko nike kei hopo atua i pe hono hunuaki ki tau tolu, ka me mo oni e wholofola, kini e ngahi, po wholofola ko ni toko ni ai maa ki mau tolu, te mo malanga i ngahi wholofolan, ngahi whio i anga paki, pe o whee peha ngahi whio i anga au tau talano ai wholofola ala to koni, atu ni kai mea te pū, to koni pe ai wholofola ko ni, ke o whongi ho tau lau maari, ke a ungata e wholofola ko ni, ke te koe o ke whanongo mai he au pe o whee peha potu ke iai, pe o ke mei api, ke mei e ngāwe a ngā, ke i tō kanga, ke i ngā tai, kau whiwhine mi wharehanga, pe o ke heka i hamea rere, pe o whee peha whetu, whanongo mai te rea na koe ahoen, hanga e ki o ririu e te mo ui, ko ngā koe wholofola a whia ai o tuau tau inasi, ai poko tui tai tari whia ki mo tolu kotoa pe, mo mea mai, mo wha pōpua ki mai, mo wha whamalo mai ko ngā koe ki tako ko tui ko whamalo mai whawhetai tau awe ko toa pia ki he koia pia koi hange ko loto tau kamata ko tau ome peta toke whanongo he ne wholofola pia i ki hane wholofola ko tau tauria ko tānaki pe tau tui whakamaka lohi e tau tui mo tau lau maari ko ngā koe pirikimi si whanonga whawhoi tui ngāwe o tau whai malanga e kōsperi tau hio tau ngai whamiri ha pia ngai whatongia ko toa pia kau tau at least u tau whapapau i tau mo ui tohi o tau ingoa he tohi o mo ui. A hon wham ke tau talanoa ke ki ipiseri a Paula ne whai ke tamai o eiki po ke kau ngā karistiane pe o Paula ko Filimone. Asi e fuakawa fuopa ko tui ko ki tohi pe ku tau ala anga pe tau maheni pe kau kai pe ke fufa a malanga hange pe ku tau o kai ke tau fufa toka ngā ke fau mai he putui pepa koe ki tahane ngahi pot foi wahe pe taha e tohi Filimone hange koe ki ipiseri a Paula ka Filimone ke ipiseri ki a Taitus koe whangi ipiseri ka kumuai hono ngahi maka koloa ai hono ngahi whekau mbau inga au pito ka ki tau tolu kau malanga kau akona kau ngā karistiane aanga e tau tauhi lotu aanga e tau whai e lotu e pirikimi o tau whai koni. Kake, ke whaam ke tau talatala noa ke ahoni e tohi a Filimone, wahe uruaki, pa koe vesi uruaki ke vesi ua taha. Ki mua pa tau whanonga, kono whangi pui tu ape ko tu tau maheni pe mo toru, mo mea i pe
tala no ko Filimone ko taha pia ka Kristiane na ngo pa pe to he ka fatotolo to tapuna ka a Filimone ka tisai pare pe ka muy o Paula time na a umaya malanga pa mo ngau fa evangelio a Paula ki I Efeso pe na riu mo uia ka wa to taha ko ni ono ngo ka ko pe ko Filimone ia ko to taha ia mata ko Kristiane kana no fo pia Kolose no fo pia he Kolose pena ai pia e ki lotu na fai I hono api ai ko ki lotu ko ia ne fai I hono api ne ai pia no ki family fa to fa fin pena ai ne ki ne po pula ai ko one sema ko ke tau fu maheni ki tau tol me pui tu apa na ranga fe ko ha si a kovia one sema ne fai pia tau hi ai he po pa na I ku hola e po pula ko nia one sema pia me Filimone o alu na hape ko ha I ku anga ai fononga o ne se maia o ne o en apo ki apo pula o ni loma ai rotonga ia Paula rotonga fai fuke Paula e ngai malanga ne ngai toi mo ne ngai pou ke kaupo o tari ai e o ne se maia si su o ne hoko ai ia ko tisai pare o ne hoko ai ko muy mo ne tari ia e ki ia Paula ne pa mahalo ko ha un ke taimi ne a ta mai ai a one se mapa fai re vai e tohi ko ni e Filimone e Isa e Paula ke oange ka one se ma ke alu moia ki Kolose ke alu mo ave ka Filimone ko e tohi hange ha tohi whakaongo le lei hange ha tohi ko tangata aina ko ata ko tangata aina ko riu kawa ne mo ui e ka te tau tok whanonga pe ki ai ka kongi tala noa paka pui tua in general pe fo I tohi ka kato e paka tupunga ne vai a ki tohi. Ai reo ka tohi ko nei a one se mata nei ui whakataha one se ma ke na o whakataha pe mo tangata ko tikiko. Matamata pe nei kawai mo ti mote. Asia Kolose vai whaves fitu ke hiwa. Pa nei ui whakataha ke na o ave ko tohi ko ni na nau forward ke ave ia one se ma tohi ke Filimone ave whakataha heni ai tohi ko ni pe mo ipiseri ko ke kakai Kolose pe mo ipiseri ki Efeso. Ai ko tohi e wakane whai e mi Roma, whai e mi he mata ko prisione I Roma, ko tau tala noa pe, ko ngai mea penogu, hiki tohi ko he kau whaitotolo tohi tapu. Pea ko tohi ko nea whekaua on sema ke alo ave, a tohi ka Filimone, whataha mo tohi ke siasi ko ni Kolose, mo tohi ke siasi ko ni I Efeso, he nau waha ofi ko toa pe I ngahi feitu ko ni Palestine. E kai ke, ko tupunga le vai e tohi, pa ko tohi le vai ko ni oange le vai ke Filimone, ke whai ha whakamatala. Whikau aki hange ha whakaongo le lei, ko eni ko ta whoha eni, ko pōpula, neo ko tala noa e pōpula. Ko one sema, ka ko whakafo, ko whalala anga tangata. Ko whalala anga tangata ke whalala kei mo kai te tau toki hoko tatou ke tala noa, ai fo I tala noa, mo ngahi tohi ko na e whai, e Paula ke a Filimone whikau aki mo ne se ma ka ko whamatal ka ko hono mahu I ngā whakaluku fua pe ke tau hu ke potoi mahu I ngā ni e whainga tū unga e whio whaaki whakaluku whatonga I asia Rocky Corinto ko ngai mo uia a Paula na ne whai tohi Kolose, Efeso, Filipai ko ne ngai toi o na tuku homo whio whaaki whakalotu ko fio whaaki whakalotu ko whaingarea e ko Philadelphia e ko ase toi whakahawa he wapa mo wahe tolu ko taha ngai kolo e sia ni ko ngai ko brotherly love ko ofa whakalotu o ko tui fio I tangata pa mo fine mo ki family mo ki kainga mo siasi me ko hoia e tohini tohi ko whalala aki tohi on behalf of someone tohi ko whakaongongo le lei kai ke obiai hono ngahi ko loa le rei mo tāpua ka apita ka tau hoko atia e Filimone ai ko ki whamatala pui tu a pea ka tawanga pea ku mahino le rea ki pui tu a koe ke tokoni in general o whaitala noa e tohi ki a Filimone sai ko tohi le waina a Paula ta hoko pea ngai vesi uraki ke vesi wata vesi uraki ke vesi tolu tu ko ki maua a Paula ko hanofo prisone a Sisu Klaisi pe mo si ka inga ko ti mote ko e matohi ki a Filimone ko homa o whaanga mo kaunga ngawe o maua me siwa pe kia a fia ko si o masista pe kia a kipo ko homa hoa tau pe kia siasi o iho api ofa ke bo mau keresi mo fie maari e mehe o tua ko tau tamai pe mo eki
tamai mo eki ko si sukaisi ai ko ki hangen ko ki greeting pe hangen ko ki kamataanga ne tohi ko whamatalan ko au ko mo paula ko pau mo kainga ko ti mo ko mau tohien ko mau kaunga of anga ko mau kaunga nga ue ko filimone mata ka wai pa me to taha fra rea mai ko afia ko ke sista pe ko na tu fifine pe ki aki po ko mau hoa tau ko kaunga ko fetohi aki o kaunga nga ue I he lotu fe ofa aki whakalotu te tau kai ke te tau whanonga pe ngai wesi te tau o mai ka ki tau to e ngai whekau angene whakatala noa ke o e anga e tau hi aki whakalotu I he nofo ai siasi nofo pa mo fio tau whai he whamiri nofo kai ke kau ke kohoma hoa tau wesi waia pe ki he siasi o ku iho api ka whimea ke mau inga pito ka ki tauto. Tako ke siasia, mata ke u mamahatu ko api ni o Filimone. Peko api o tuai e ki siasi ko ni nei ia Filipagai mo ki kai ngā lotu ko wa aki po pa mo nau to fina ko afia. Dai whakataha pa mo Filimone, pa mata mo ki kai ngā ko ni. Ako maare ko siasi o ku iho api. Ai ko lotu ni ne fai pe he api ko ni. Pako whekau ka tātou ia, tāko ho tau ngahi apia ka tātou ulawa pe ke whotu koe ngai siasi. O kai koe pehe ka tau o pe koe siasi ieni, koe siasi we siriana, koe ngai siasi pentekosi, koe ngai siasi, pāpo koe monbi koe ngai siasi karistiani pe tau kau ki ai. Ka koe whakataka ki wholofola e ahonia, koe ngai uluaki siasi ia o tau ngai family, ai lot family api, ai koe whakatala noa ki ai. Koe loto wham, koe siasi, koe whio hi anga ia e o tua. Whio hi e tamai mo whae mo whanau. Pe kai ke ngatai, o mune o mai ai whekau ka ki tato, kai ke whakangata pe loto ia siasi, I ngai whare loto poni ko whranga he ni mai tangata. Pe mo ngai siasi, koe siasi ni koni, whai I api. Po koe wheha poto pe, o whai ai malanga I ai wholofola e ki. Toho ai tenga mo ui e wholofola. Hange ni tau mai ko tau ko ia pe ke aria ke lotu pa ko nofo pe api o gua e ari ki he I kai ka nofo pe api o whakatau mala pe e ki monetaria si sumo ne lau ane wholofola whio hi pe mono ka whai ene ngau e tohi no hingana tohi mo ui e kai ko aria ke puri anga o tua ko alu ke siasi Hange ko ngahi rea tau whanongo there's a lot of people going to church but only few going to Jesus Nā koe parapare mai o hoko ngai ahoni he ngā auta whai. Kai ke o mai ki whakaukau ko ni koe haa ai ki whuirea kon pia ki he siasi I o api. Ai o mai ka tato ko siasi ko mimi ko ngai ni o senturi urap senturi o ua o lotu. Ka mata anga e lotu hiri he haere hake a sisu kalaisi. Pe ko ngai ni ngahi mua ki siasi en. Ai ni ne whai pe ngahi lotu I ngahi api. Ne whai ai lotu e ngahi siasi. Kai ke whaka iro mai kai tautou, ka koe moi whekau e tā, koe hanga whi ofa aki tohi atu e toko ua koe, whi ofa aki whakalotu ke toko ua koe, tohi atu e toko ua kau ngā whai whekau koe, ke whai whekau koe, ko tohi atu, au nau whi ofa aki, whi ofa aki. Pako ka tau no whakau o wakai ange, he ngai ahoni ange tau whi aki, tautou kau whai whekau, kau se tuata, kau malanga, o tau whi ofa aki, Pako tu pau te ki whakamooni mai pa te whakamooni an. Ai ngāhi me aku hoko ho tau ngāwe, ho tau māmani he aoni he ngāwe e siasi. Ai mea koe roto tāu whihipa. Mako kai ke whau ke whakapāo. Kako tau mwha o tau si o tonu pe. E te whakamooni mai ka ngā pirikim te whakamooni at. Mea koe hange wha asi e whanga roto kai ke sāi. Ka aurake a taha maholonga. Ka aurake a taha ma. Kai ke he. Ko tala mai, ko tohi e aoni e whai vesi uraki pe, ia e whi ofa aki I ngāwe a rotu. Ia e tau whi ofa aki. Auratu e whai whikau koe, ke whai whikau koe, ne toka. Auratu e whai, o tau whitau ko ngā koe ngāwe le lei a eiko si sukalaisi. Kai ke ngata ke pa mo ki koloa koe ai siasi o api, ko tu bau ke mea mai mea pina, ko fautua me tatau taktaha ko toa pe ngai whakauhinga ko toa pe ko ke ngai, kini atu, whauhinga ka te au toko naki he lau maria, hoku lau maria, maa ki tauto hoko atu. Ves whake ves fitu. O ko whakawheta I maa wai pe ki hoku otua, koe reani a Paula, kia Filimone. O ko whawheta I maa wai pe ki hoku otua, o takua koe e kungahi lotu,
he whanongo ki ho whai ofa, mo e tui ki e ko sisu, pea mo e kau lotu kotoa pe, ko uhi ke ngā ue mā lohi, ho o whiohi whakalotu. O taka hi e ilo kano o e mea lelei ke o ku iate ki tautoru, o hou ki a kalaisi, vesi fitu. He kulahi e ku fie fiamu ki fie maria i ho ofa, ko uhi o ku nonga ai loto e kāinga ai lotu, i ho o ngā ue ala. Mahari e au pito. Mahari au pito. O ko ulaki, where ngahi koloa ia hen, ke tau, ke o whongia ke tau mō whakaloto lahi tato vespa. O ko whawhetai mawai pē i a kuotua, ki a kuotua, o ta kua ko i he ngahi lotu. Se ko paula ko ne nofo prison nei loma, o ne lotu o ka ke whirimone pē. Hau ki a tai tusi. Hau ke kakai kolo, hau ke o nofo pe o lotu, viri tai o nua pe hono lau maari, ne whanongo pe ki a whai whekau, whanongo pe ki a taha malanga, ne mamata pe ki a taha, ne talaki o tui he tui to tonu a eko sisu Christ, ko ne mea whai lotu maana, lotu mai toko taha ko ia, lotu ke whaka a siri ene tuu he mo oni ko ia. Maari, whaka whitai ki he eki. Amen. Tong ki tau, ai tau toa hallelujah, lo e lahi au pito, ke whainga mo ui au tonu ke maika ki tau tolu, kau ngā karistiane, kau whaiwhi kau malanga, kau ngā pirikimi, siki koe ka whainga whi ofa a kien, taimi tau mamata ato hi o pesi a tāku malanga, tau lotu whai tāpe kina si tamai eiki koe, si kau nanga koe, e ne talaki e mooni e wholofola. Taimi tau mamata ki a whaiwhi kau, ma tāku ne tū, whainga ngāwe, tau tafunaki a rerei ko ia. Tohia ki ai whawhetai, siri ho, whai e ngāwe rerei ko ia. Whi poupo waki, ko ngā koe kōsperi. Ko ngā koe taui, ai tui to tono. Koe ke toi whakatala no au koe, me kua koe ngai aho ni. Me kua koe ngai aho ni. O tui hau te ke whakamooni mai pepa te whakamooni atu. Ke he tala noa ia ngai aho ni. Ta koe ke whakamau ke toi, ta te whakamatala negative ke tala no, ta os koloa ia ta toi whakafora koe ni. Ka tui au ke mea mai pe koe mea pina, ke whanongo mai pe, ke osi mea pe tau tolu, e mea ku hoko e ngai aho ni, e angai whi tauhi aki o waha whakalotu. Ai ngahi loto ko whai aki. Ai whahinga ngā au e whainga mo ui o tau whi toko naki aki e lotu. Kai ke, ko tui au he kai ke tui tala noa ke mea i pe paulawe, ka tuke whorofora ke ni o mai pe, pe whaka apply wha i tui pe kia te koe o ke whanongo mai. Pe ka te au, ko ngoi aku ka whaku loto. Ko whiau hien. Whiau hi whakaloto ni otua. Kai ke ngātai au ke whesi fitu, ko whorofora pe he e paula ki a whirimone. He ku lahi e whia mo whi maare i ho o wha. Ko hui o ku nonga ai loto ai kāinga lotu i ho o ngā ue ala. Mea mawinga ke whakatau, ke tau whatoha. Ko tui pia mo lotu a whirimone o ku nonga ai ai loto e kakai. Pia koe lotu pa mo ngā aue o whai e whirimone mo ne tau i si bitala mai o ku nonga ai e loto e kakai. Ai koe faith. Faith mo ui koe nai a whirimone mo ene ngā aue o ku nonga ai loto e kakai. Tau apalai rewa, ke ku ngā aue pawhai whikau ko tau i sipi, ngā aue ki tau tau kau se tuat, o ku nonga nai e loto e kakai, o fie maari e nai kakai, ko ngā, koe wholofola o tua whakafo mai ki tau tau, ke whakamalanga ia ke kōsperi aiki, pe ku ngā te tū, pe ku wherere aki, pe ku kai ki tau tu mau e kakai i hoto si asi, mo te ngā aue, kai ke ko tui hanga ko whakatano, kai ke tau te apply ko tui au ke mea mai pe koe mea pina, ko whotua mehen, we o silawa pe ke tau reflect ka te tau tau ai wholofola a honi. O si lawe ki ho lau maare, pe ki hoku lau maare. Ko tau malanga i ai wholofola, ko tau whiau hinai mo tau, o ku nonga, o hoko ho tui, pe kono whakarea tahai, hoko ho tui, ko whakanonga anga o ha loto o ha kakai, u hoko o tau hi lotu mo ngawe mo malanga i e wholofola ki ni hanga whakamalanga hake mo ui o ha toko tāko lome ki na society. Pe kua hoko e tau lotu, pe mo tau tui, mo tau ngawe ki e ki ne toi lome ki na ea. Si a mo ui ha kau ngā karistiani, si a mo ui ha whamiri, pe a toi whaka utangi, pe a toi whakalolomangi,
ka te kausi ka wito tamai mate ka kai vulnerable I ngawe mo ui asi I he lome kina ko ngā peko te whaunga tau I lotu o whai. Ka koe ahoni, tala noa ai Paula ka whiribote, ko whawhetai I ho o tui, moho o ngāwe, o ku no ngā e loto e kāinga lotu, I ho o ngāwe ala. Hu e whiria koe ala. Mahino ko ho ngāwe hola ngāwe re re au ke whai. Ka ke, hange ko whatara noa, ko ki tohi si pa hange ngāri ai tohi ipseri ka whirimone, hange koe peke tau whaala, whawhai hono malanga, ki tau whawhanongoa, e ka koe maari e atu, ai hanga tau sio ke whi tauhi aki whakalotu, ai hanga wā e karistiane, ke karistiane, a ki tau tolu koe, o tau whanonga ke tala ke whawhula. Kai ke, hoko atu tau tala noa. Vesi walu ke vesi tātaha. Ko ia, neonga te ulama noa pe ia kalaisi ke tūtu uni ke whai ai mea totonu. Ka kou whie whai koe kōrepe o tu unga he ofa. Pea heo to anga ko ia a kita Paula koe motua. Pea he tainimi koe nofo prisone foki a Sisu Christ. Vese on fulma vese tata. O ku te kore atu kohi ko si oku foha, aia ko mau I oku haisi a io a Onesema. Aia nei kai aonga ka te koe mua, kai I he tainimi oku aonga kia te koe mua aia ko whakafoki atu. Ai foki re waengi e tala noa hange ko tau whakatala noa gane nei. Ko whi main purpose o tohini, ko whakaongongo le lei, o le liu mo oi ai eki ko whai e Onesema. Pe he ko he vesi walu, I longai fu whekau aki, mā lohi ko nei a fwe pond nei a Paula mo Whirimone. Tangai Paula, no me tutu unia peau ka koe e Whirimone ke tari a Onesema. O si whapapau ke tari a Onesema. He mos mahina pe e tari pe e Whirimone. Ka koe uhinga tala noa, ko whimau peau ke whai, kai ke tutu unia atu. Ka koe whi kore atu pe, tuunga I e ofa. Sio ke whi whakaapa aki. Sio ke whi whakaapa aki. O koe ke talatu pehe e whai kawia koe, po taula eiki koe, po koe pūre koe, tūtōni pe, pau ke whai pehe koe, pau ke ikai. Ke ki kore, mahina pe ko paula koe, koe hange ia senior pastor, koe senior ia I he post. Pa hange pia Whirimone koe kau mui ko toa pe I nao to. E whai mata aia ke tūtōni fo pehe ki he, whai e. Ka ke sio, ke holohi fo pe a tuunga e senior, ai toko taha whakamatotua, ke kore atu pekat, he kuiai, koe platform pia koe ia, koe siase koe ia, ua toko taha ia whai tūtūnia, ko Whirimone ia. Kene tari a Whirimone, a Onesema. Tuunga I he whi ofa, koe ofa koe tala no he fua, koe ofa akapi, koe ofa whae o tua. Pea koe ofa whae o tua, koe uku kanonia he ofa koe whiria. Ai koe ofa whiria, ai koe whetauhi akia ki tau tau kaungakari, o tau whim, close aki ai. Pea koe ofa uni hai whine ki tau tau, koe ofa aka pe. Ofa i tala noa kia Paula e hau. Kau tuku at pe ka koe Whirimone, ke whai ai tūtu unikoni ka te koe. Pa ki hoto, ko hoto a ngā ia. Ko wanga pia o ka tala noa ko Paula, koe motua he tani koe nofo prison, tala noa pia Paula koe prison e pia wa Sisu Christ. E ko se ene ngā mone moui pe prison, ka kone pōpula pia mākalaisi. Ko ngā ke talaki, hene nofo pia Paula e prison e tohi, ipiseri, tohi, kai peke manonga ia. Ka rewa ku ha, ue wholofola e o tua, kōsperi ke tapa kotoa pia māmani koni. Ka ke hoko rewa ke vese hongo vese tātā whai, o te kore si oku fua, ai ko mahina ko si kore re vai ne whai ko ka Onesema. Mea mawina ka ki tau tolu heni, ke ririu mo oi ne whai, kai ke whai ngata aia e Paula, he wholofola pe, he rea pe a Paula, ke tuku ia heni a Paula, ke mui a Paula. Ka pau pe ke ne whakafoki, ko ngā he ko toko taha, ko whanau tama, pe ko toko taha nena I he maru I a Whirimone. Whakafoki ke huai aonga Onesema iai. Ke aula Onesema ia, koe pōpula, ke ne hoko ia koe marangai, ke tō koni ke Whirimone ngā o e siasi. Ta suga hange koe whamatala bis, ne kai ke aonga ka te koe mua unga ka Whirimone, na si poko koe pōpula, a Onesema ki mo kai e tai nimi, e aonga kia te koe Whirimone, e aonga kia te au whoki Paula. Pa koe ni ko whakafoki atu. Ai ko unga whoki tautala noa, e ririu mo ui ne whai he o tua I e loto e pōpula Onesema. Pea kone mateu teu, ne alo to koni ka Whirimone ke talaki a wangole rei a Sisu Christ. Kai ke, mes walu ia ke ves tata. Ves taha wake taha, koe tangata ko ia, ai au ta tau moha ka kano o kumanawa, unga ka Onesema. Ves taha tolu
Nā me loto ke ta ofia mo oku ko hi ke ni whetongi ko I hoku tauhi. Lolotonga o ko mo u haisia ko hi ko kōsperi. Ka nei kai te whi ha mea tae te mau ha opoa. Nā a ha ho o wha o hange ha whakakoloto o ki kai koe whai loto re rei. E seke hange nau whakatala noa ke ke whenga tāia ki a paro ke ne tuku ane sem. Ka ko pau peke ne awe. Whakafoki e ia. One sema ko nga ke sige o mahino ka ki tau tolu ia ko Filimone ko one sema ko kau mui ko ki nau tona na whai e tauhi o Paula. Ko nau tolu ai ko mahino ko Paula ko ulu ia I he kau ngā pirikimi ko kau ngā karistiane ko ni. Kana kai ke talmai I Paula kana kai ke roto au ia ko ngā ke whai e ngāwe ko ia teria na si hao a Filimone whai hono tauhi o whai ko loto pe ngā na si loto mamahi a Filimone ko ngā kone ngāwe se ke whai ngā loto tau a tā ina ngā aue he lotu whai ngā loto whai ake whe tau a tā ina aki loto o kuho ake tukulolo ko e taki e ko Paula ko Filimone whe tukulolo aki loto o whe ofa aki loto o whe whakaapa aki loto o fie vahe aki. Se ke pehe e Paula o anau si puke e te ria na ke si hao whai o tauhi pa whai koloto pe a ngāwe e kōsperi I kai ka ke hao whai loto le rei ko ngā o tau whai e mea kotoa pe. Ai ko hange talanoa ke ngahi ipseri pa pau o na atai lau I ngāwe e kōsperi a ngāwe a eiki. Tau whai whakaapa ngāwe e lotu na lau I kovi I a ngāwe e lotu. He ko hai ki tau tau. Ke tau o papu noa he ngāwe a eki, ngāwe maa onia e eki. Kai ke maari au pitu, vesta hawa ke ta, vesta hani maa ke ta haona. He nā kohono o hinga ia hono maa vai I fo I houa pe. He nā kohono o hinga ia homo maa vai fo I houa pe, ko hi ke mau mo ou o ta ngata. Vesta hono oi kai ke hange ko ha popula kai make moha popula io ko ha toko ua o feina o kune matu aki pehe ki ate au kai hua noa hane pehe ki ate ko he o ia I he sino pe he lot whakatau osi ai ko tānoa rewa nā pao nā koe uhinga ia nei si whakamāwa I ai one sema mea Filimone ko ngā ke ririu mo uia one sema pia toi whakafumana tu fuka hangena a tala noa a pao ke convince Filimone ke whakafoki ata one sema ke si pa mo ngā ue ke hoko atu pia kai ke hange ia ke tohi kone oua te ke tohi treat a one sema ke tohi hange ha pōpura whatoha iang Te hoko pe ngāwe mo tohi whakao le rei konu whai e Paula ko a whaunga ke oa te si tala ke vete angi hono haisia koe pōpula. Huhui to tongi hono mo ua koe pōpula. Kai oa te hoko ko ha pōpula e moa tena slave. Ai ko ngā ke hoko koe tawa tāina koe taha pe I o loto whare ko ho o foha pe koe manawa pe I hoko manawa Se ke whai ngā tohi whakaongo le rei o whai e Paula ke toko taha koe ni. Kai ke, o ange ke mo whai ngā maari e tau atai ko ngā pe ko eiko si sukaisi. Vesta fitu mo vesta waru. Ko ia ka pau o koe lau au ko ho kau mea. Pa ke tali e tangata ko ia o hange ko au. Vesta waru. Ka pau na ake ngā ue tai to tonu. Na ane ngā ue tai to tonu kia te ko iha mea. Pe o kune mo ua tohu ia kia te au. Whatongai. Ke tohi koni ko whai e Paula kia Filimone. Paula rewa ko, ke hanga rewa e Paula ngāwa ke huna kau ngā mea e na wheo hi koni mo Filimone, ka pau ko kau ngā mea au. Pa ke lau e tangatani kia te koe. Tari e tangatani kia te koe. Ka pau rewa waha se ane ngāwa tai to tonu ane mo ua, na e hui ngahe ne pōpula kia te koe. Tuku ia ke totongi e pa, tohi mai ka pau. Hato ngai. Whakafok mai tā noa ia ngāwe Samaritane le lei. Kai ke nguho pa te moa ke te whakafoki mai ngāwe ne whai he iko si sukalaisi. Pa moa ni pia rea ia Paula, ko au kai ke Paula ko kalaisi a tā ngui. Mea ko toa pe whai ko kalaisi a tā pe. Ene rea, ene whaka talang to tongi. Hange pe ni hoko mai si suki mamani, ke ne hao to tongi e tau ngahayanga, huhu e tau ngahayanga hala kotoa. Pa tonga iangi. Patonga ien ke ngāwe e taki koni. Ngāwe e whaiwhikau, ngāwe e taura koe, ngāwe e evangerio koni.
to tongi mai a ka te au. Pako kutu iau te ke polo ke whanongo mai, ke mea mai. Ko tau whainai hanga au e peheni ma on behalf si a kakai. Kai ke, tui hange ko tau whakatangatoa te toki a au peho ai reflections, pe mo tāpuaki ki ho moui, ai ngahi whola a ko mes tai wapa pe mesi wanoa. Ko au paula o ko tohi a ki hoku ni maa o ku teu to tongi a e au. Tuku kehe ho mo ua ki a te au, ai a whoki ko hoko toa. Wanoa, mesi wanoa iyo, ngā ata tau mai a, ke aonga whoki a te au ihe eki, whakawhia maarie hoku loto i a kalaisi. Mesi wataha, ko tohi atu i e ku whalala te ke talamafua mai, e ku ilo e hulu atu ho whai i he mea ko tala. Mesi waua, kau maa whoki ke teu haloki mo oku, e ku te amanaki e tari ho mo ngahi lotu, pe tuku atu au kia te ki moutoru. Kaike, toki hoko atu e ngahi vesi ia, me he vesi woa o he vesi wanima, koe ngahi pōpua ki wha ospe ia paula, me ngai katau ngata pe i he vesi wa tahapa mo vesi woa. Kaike, whatonga, koe whi tohi ka kato ia. Lahi e ngahi mea ian ki tau whatonga ngati, e hanga e tau hi lotu. Omi whainga maari e tau tohi on behalf whakaongongo lelei, koe ngā ko sio tau toko ua, ko tau kaunga wharonga, tau whatonga i hanga e whi ofa aki whakalotu, hanga e nofa toko take tau ka poi, e mo ui e toko taha. Hanga e pe koe ne whai e sisu kraisi maa ki tau tau. E ne hoko mai ke māman, ke tau ka poi ki tau tau me tau ngai. Ta tau tofu pe ia mga kun whai paula. Whakaongongo le lei ki hoto kau ngā whanonga. Te pou, kai ke ngata tau sio ke whaka apa aki he ngahi le molo ke heo e mo ui. Hanga whetuku lolo aki, hanga e tau hi lotu, koe whaunga toko kapate tau o mai kotoa e uho whaka auriki, o whai aki e tau hi lotu. O whai aki e tau whiofa aki whakalotu. O whai aki e tau whanonga piri tamai koe whanonga piri kimi a si karistiane i māman koe. Pea ko tau whanonga piri kimi koe o kuiai ho tau kaunga whanonga piri kimi. O kai ko toko taha pepe ko au toko taha pepe whanonga. O kuiai e tau kaunga piri kimi. Pea ko lotonga tau piri kimi koe ko tau wokien tau tau kau whai kau se to kau marang. Ke whakaloto lahi tau kaunga whanonga piri kimi ko ngā ke tau au sia e tau mua au tau au ki itani. O kai ko tau lotonga pe tau whanonga piri kibi, o tau toe tau pe tau loto, te whepaki pe, te contradict each other pe, te wheloto kovi aki pe, te whepaki pe, te tau aki tuku hiwa. He whanonga mana tui koe, he koe whanonga piri kimi tau whahe kai ke na whanoa se tane ia. Ko pau ke whenga se tane ia ke distraction ai piri kimi konti tau whanonga ai. Ka ko tau ki o mai lewa tohi kone a piseri a pau ka kai kia whiri mo te ke whakaloto la yangi haka whe tauhi wā o e tau whe tauhi aki. Aki nau tolu he kau mā o lunga o he kau senior pastor o he kau toki whai whe kau ordination o he kau probation. Patonga hanga e paulo o kotoanga a wahe ko ia. Kai hifo a senior koe o ne whai a ngau koe tuku loro ka ke kau hangen ha kau local pa ke kau probation kau a whirimone mo. Te hifo ki ai ke ne ihe urunga ko tau tio urunga koe taki. Urunga koe pure. Urunga koe kau mau. I ngau e rotu kona ngau whakaka ki mui. He koe mea pene wholofola ke sisu. Nei wholofola ke sisu ko ia hake aki ia e tu hifo ia e whakawaiwai. Ka ko ia tene whakawaiwai ia. E hake aki. Pea koe uhinga hake aki e kunu whamore ka ngā karistiani na koe uhinga ke tau hake aki i māmani tō kua tō hifu ki tau toka tō hake aki e mai hangahi la ka i kai. Kai koe ia ia. Koe hake aki ki tau tōi hake aki i rangi. Hake aki e aho whakamau. Aho te tau tua i whakamau. Taimi hake aki ia ki tau tō hake aki koe ha. Koe mau e pureanga o tua klaunia mo i tangata. Hao mea noafi o heri. Koe hake aki u tau amanaki ai. O te tau whawhauhinga hala, ko ngā ke tau whakawaiwhai, tau whakamoula loa i pe, he ai aho pe he tau mo e tō hake aki i tau tolu, na tō mai kwa hala ka ngā pa tau pe he, sio, koe me hake aki i e ikai. Koe hake aki i e. Koe hake aki i o ki tau tolu ia, ma ui pureanga. Sio, ko Paula, tālu pe ne nofo prison ke tala pe Paula ia, e ne mo ui, e whakawaiwai pe ne mo ui. Nofo prison ia, a ui pe ke te tōunga si ne mate a Paula, ku whangai whatapu. E ne whainga tā pōpula pe a kalaisi. Ngā he toki hake aki e i rangi.
hake ki e puranga mo i tangata pe he tau mo i pe he tau hi lotu e pe ke whakaloku fua kotoa e ki episeri ko ni o ni hanga o mai anga tau fi ofa aki whakalotu anga tau hi e wā e tau hi e lotu e ngāwe e siasi ka ke ngata ni o mai ka ki tau tau ko siasi e mo lotu o ka ke ngata pe ai whare lotu pa pe ngai siasi ko tau o kau ki ai api ko api ko siasi ia ko whihui anga ia manga ia ko speri talaki ia folofola ma wa ia mo i tangata tala noa e honi kai ke whakaloto lahi ko tui ko si ongo le lea pēa ngai folofola a where ngai mea ke tau no foi fo tala noa i ke ki tohi i piseri maari e ko ni kako tui toko ke lau bale maari ni ke ne touch o tau ngai lau maari e ko toa pe toko nia ki tau toro no malanga i e ki folofola ko pe tau manako toko hau lau ma pe ki foi wahe peta vesi ulak peke vesi wanima vesi ulak lau ka tau hanga heki pot for whaka nawa ki tau tau e hanga tau whai ai whio aki whakalotu ka mo tau hi e tau pirikimi e ko amanaki expectations ia e tau ngau he lotu whai mahe o tua ke tau whio aki he whanonga whakalotu fe tau hi aki o tau ngā fe tuku lolo a ko ngā ka tau maku e mo i takai kuna e tau whanonga o kai koe whio whakalotua ke tau toi kai ke o tui ke mea i pe paula vei. Paa, o te whorofora ko ni ka ki tau tolu, whakaloto la, hoko ta e tau piriki mi o tau whai. O tua maa, whawhita e mau whorofora ki i piseri ko ni o whakamaa nāwa ki e rau mare maa, o ni hanga o whongi o maa, o ni hanga te whakafotu tō ki mau tō, te whakapapau i e piriki mi o mau whai. Ai hanga e tau hirotu mau whai, ai hanga e whio whaaki ki si o mau whangatoko oa, si o mau kau taki, si o mau kau kau ngā piri, kau ngā whai whekau, paka whai whekau wai pe o mau kau taki, wai o mau kau pūre, ta mai ke mau whakapa, paka te ki nau tōru, ke nau ngai tu whawhetaki, ko mau mea mau whai ka tari e angi furi pe, o e whiri o mau lakanga, kai ke ngā tai mau ofa ki o mau kau ngā malanga, kau ngā piri kimi, hau si mau ngai whamiri, hau ki si kakai, pa ke ngā nau lakanga, nau lotu whanau, mau ofa ko kakai o malanga ki e kos, whiwhanga sipi ko eki ko mau lotu ke whetau i aki o mau ahi wā, kai ke ngā tai pa mau liu ke liu mo oia e eki, mau whanongo ke atahabu nge malanga e kos peri, nge talaki o mau lotu at maki nau to, eki mau whaa whenga mai, lotu maki nau tolu koto e pe o pe nau talaki e whorofora, e ngahi platform whakakaristiane, whakaevangerio, o nau tō kahaiwi he mooni e whorofora, o nau whaia e au kai, o nau whaia e ako tohi tapu, o nau whaia e lotu huu fia, o nau whaia ngahi lotu whakamo oi lau mai, te au mo oi ai e lau mai e kakai, mau lotu whatamoe, whaamoa Paula ka Timoti, ka Frimone an, lotu mai tau toke, whakaasiri e nau tui, whakaasiri e nau tau hi tui totonu, e whakatoko lahi e pureanga he wani, te aua pena ata ai aru ki heri, ka mau mau kotoa e mo ui, ia te koe sisu. Tāu pe kina ki nau tolu kotoa pesi, mea mai he o pe, tāu pe kina e whoroforo kon whaka, tō ia ko mau ngai lau, komunia ko mau ngai loto, ko ngā koe whanonga ko mau whai mei taimi, mau au sia i tāniti ko mau tau mua kotoa ki ai. Mau loto e mau hui hua wha pe sisu Christ ka ko mau wha mo ui. Amen. Mālo apito mo mea mai, mo mea.